این деҳа танҳо номаш ободар аст, аммо дар асл имрӯз аҳолии он ба мушкилоти зиёд даст ба гиребонанду ниёзи бештар ба ободӣ доранд. моро як номаи дастаҷамонаи мардуми бумии ин мавзеъ ки ба унвони муассисаи давлатии телевизиони Сафина ирсол гардида буд ба ин ҷо овард. деҳа ҳамагӣ камтар аз 10 километр дуртар аз пойтахти мамлакат ҷойгир буда ба ҳудуди деҳоти Алмосӣ шаҳри Ҳисор шомил мебошад. набуди оби ошомиданӣ, дастрасӣ надоштан ба роҳҳои мутобиқ ба талаботи замон ва дар вазъияти ногувор қарор доштани симчӯбои ҳудуди деҳа аз мушкилотест ки чанд сол боз дунболгири сокинони он буда таи ин солҳо дар ягон мақомоту идора аҳолӣ бештар аз 1000 нафараи ободара ҳалли мушкилоти худро натавонистанд дарёфт кунанд. аз ҳудуди деҳа канали обпарто мегузарад ки вазъияти ногувори он аллакай ба маънои аслаш ба дарди сари сокинон табдил ёфтааст, зеро бо баланд шудани сатҳи об ин канал аз сабаби покизаву мустаҳкам нашудани соҳилҳояш роҳҳои мошингузар, пиёдарафт ва биноҳои ҳамшафатро валангор намуда пулҳои роҳгузарро ки бе ин ҳам дар ҳолати ногувор қарор доранд валангор мекунад. او پریدونم اونجا پل نیفتو شش بور تاکش پیلته چی نگی پیلته هم سیل گریز بود و پیلته خالی هم میمونه در اونجا تو بیتون داره زیوه خشور نکنی جلوش نکنی اون وقت تروبه بردم خوندم اگر همون تروبه نخوندن ده همون راه پاک زمین بود دیگه مرغی گذاشتن نداریم چند جو مراجعت کردیم هیچ نمیپرسه. сокинони маҳаллӣ аз он дар ҳаросанд ки давоми як соли дигар вазъи ногувору валангори канали мазкур дар ҳолати селравӣ зиёд метавонад ба пуррагӣ ин роҳҳоро харобу зери об намуда ягона имконияти расидани онҳоро то манзилҳояшон аз байн барад. аз эълони солҳои рушди деҳот, сайёӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар мамлакат умеди сокинони ободдара низ барои бартараф шудани мушкилоташон зиёд шуд, аммо бо гузашти наздик ба як сол на мақомоти маҳаллӣ ва на дигар ниёдҳои дахлдор ба суроғашон наёмаданду мушкилоти онҳо рӯз то рӯз сахттар гардида истодааст. ин оби ифлосу ғайрисанитарии канал феълан яке аз манбаъҳои асосии дастрасии сокинони деҳаи мазкур ба оби ошомиданӣ аст. то чӣ андоза нӯшидани ин об ба инсон мумкин аст ва ё он ба омили афзоиши бемориҳои гуногун боис намегардад, инро бояд маркази санитариву эпидемиологии шаҳри Ҳисор муайян намояд, зеро масъуланд, вале далели рад нашаванда он аст ки аз ин об сокинон истифода мебаранд. ин ҳамин талабҳои мо ин ҳаминҷа мехезанд мисоки дистодеҳае на ҳаминҷа мехезанд дар ин зимистон хеле ҳам боло меранд лой дазону. сокиноне ки аз ин манбаъи ғайристандартии оби ошомиданӣ дастрас намекунанд аз хизматрасонии нақлиёти обкашон истифода мебаранд. ҳамарӯза нақлиёти махсус ба ин деҳа бар ивази аз 100 сомони боло аз шаҳр об мекашонанд. холаи хусият чанд сол аст ки бо чунин шеваи обкашонӣ эҳтиёҷоти хонаводаи худро бо об қонеъ месозад. ӯ мегӯяд ки дастрас намудани оби нӯшокӣ дар деҳа боиси хароҷоти зиёдатиаш гардидааст, зеро бо он маблағе ки онҳо оби ошомиданӣ мехаранд метавонистанд ки як гӯшаи дигари зиндагиро пеш бибаранд. میخریم بالاش میمونیم یا لینچوارد میگیریم. زمستون ده شرایطی گل زدن نیست رهاده، ماشین نیست، راه ساز نیست که تاکسی ها روان بیاین. شرایط وضع بینیم زمستون ده. бо фаро расидани фасли дай ва пешгӯии тағйирёбии вазъи ҳаво сокинони деҳаи мазкур аз қатшавӣ пай дар пай нерӯи барқ дар ҳаросанд, зеро ҳамасола бино бар сабаби фарсуда гаштани симчӯбҳо бориши барзиёд интиқоли нерӯро ба деҳа қатъ мекунад ва баъзан бештар аз як рӯз онҳо дар интизори бартарафсозии садама бебарқ мемонанд. ҳамин таҷрибаи талқ чанд сол боз дар ободдара идома дорад ва сокинон интизори чораандешии мақомоти марбутаанд, зеро бо қувваи худӣ наметавонанд ин масъаларо ҳал кунанд. барои фаҳмидани нуқтаи назари мақомдорон реҷоӣ ба ҷамъи ин мушкилот ба мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор низ муроҷиат кардем, вале ин ҷо дарёфтем ки нақшаву ниятҳои мушаххасро масъулин ҳанӯзам рӯи даст надоранд то ба ин масъалаҳо расидагӣ кунанд. иддао доранд ки канал дар тавозуни онҳо қарор надорад, симчӯбҳоро бояд шабакаҳои барқи ноияи рӯдакӣ таъмир кунанд, зеро қисмате аз ин деҳа шомили ин ноия аст ва таҷдиду барқарорсозии роҳҳои ҳудуди деҳа куллан дар нақша нест ва бояд 1-2 сол қабл барномарезӣ гардад. яъне сокинони ободдара дар солҳои наздик бояд ба беҳбудӣ умед набанданд. درخواست یعنی مبلغ زوری چیشی نبیه میکنیم میکی خیلی در هر یک راهو ده سمیت همیشه نقشه‌بندی میشه مبلغ زوری یک سال پیش که میشه سمیت کتی محتوای کار میکنه. аслан ҳадафи тасмими эълони солҳои рушди деҳот, сайёӣ ва ҳунарҳои мардумӣ маҳз бартарафсозии чунин камбудиҳои ҷиддӣ ва фароҳамсозии шароити созгори зисту зиндагонӣ ба аҳолии деҳотҷойҳосту ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт дар саросари мамлакат тадбирҳои судманд амалӣ мекунад. вале каммасъулиятии мақомотҳои маҳаллӣ чунин тасмимҳои саривақтиро дар баъзе аз минтақаҳо ҳамсони ободдараи шаҳри Ҳисор ки ҳамшафати пойтахти мамлакат аст камранг намуда сокинонро мувоҷиҳи мушкилот менамояд. пахши ин наворҳо шояд масъулинро водор кунад ки дар иҷрои вазифаи ҷонии худ масъулияти бештар ҳис кунанд. шояд мушкилоти чандсолаи сокинони деҳаи ободдара низ ҳаллу фасли худро пайдо кунад.
ساکنان مهرپرست جماعت دهاتی تاجیک‌آباد ناحیه وخش چون صدها ساکنان و صاحبکاران دیگر کشور امروز بر یکدیگر راست شده میخواهند مشکل فرزندانشان را آسان گردانند. همین است که طریق حشری دسته‌جمعی امروزها بینای مؤسسه تعلیمی را بنیاد ساخته نیت دارند تا آغاز سال نو خوانشی 2020 به استفاده دهند. ما با همراهی همدهگان خود تصمیم گرفتیم که سال 2018 همین ساختمان مکتب را آغاز کنیم. از همون سال از ماه ینور سر کرده ما همین ساختمان مکتب را سر کردیم. حاضر ما در قسم بالایی شифرهای آهنی بالایش را تنکگی را زده ایستادند. نصیب کرده باشد بعد از این با در کارهای رنگ‌وارکنی و پرداخت‌کنی میگذاریم و کارها را در همه سطح بلند انجام میدیم. بینای مؤسسه مذکور فیلیال مکتب 11 جماعت بوده از 2 آشیانه و 11 سیمخانه و 2 خانه معلمان عبارت میباشد و برای 700 خواننده در 2 بس مقرر گردیده است. با گفته ساکنان دهه انقلاب مقامات ناحیه نیز وابسته به هر چیز زودتر بنیاد یافتن این مؤسسه هوسمند بوده بیش از 40,000 سومانی برای خریداری کردن لوازمات ساختمانی کمک رسانیده است. زیرا از ساکنان سر کرده تا به خود مسئولین معلوم است که خوانندگان فیلیال مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 در شرایط دشوار امروز تحصیل میگیرند. خانم‌مان هر چیزی که خنک باشدم پدر و مادر رو به ما یاری رسونده من خیلی چیزها رو تشکیل کرده ایستاده‌اند. ما حرکت میکنیم که سیم خانم ما گرم باشد. خب ما حرکت میکنیم که بچه ما ای تحصیل عقب نماند. مشکلی هم باشه لیکن خوانندگان این فیلیال ما به حد خوانندگان فعالن، معلمان فعالن، تعلیم و تربیت به نهایت خوب است. چون که مردم از تحت دل مهنت میکنن. رفتی کارهای ساختمانی را دیده 184 خواننده مکتبی بلوزیکر امید می‌بندند تا آنها نیز در سیمخانه‌های کشاد و برهوا و فراهم با تمام شرط و شرایط درس خواهند آموخت. چون که امروز والدان آنها در یکجایی با حکومت محل اقدام خوب و سریع و سخاوتمندانه را پیش گرفته سهم خود را در بهبودی زندگی و بالا برداشتن معرفت‌نوکی نسل آینده گذاشته ایستاده‌اند.